kunimbe. Akoto metrali bangwelele o baun mere sve kunimbe. Betinga Jessica de swe wolo. Betinga Jessica de swe wolo. Eni Jesi wisaka uzu tesa kwa mumba mula fianswa. Eni Jesi wisaka uzu tesa kwa mumba mula fianswa. Na eni Jesi wajaso waiga mbani nzwe. Nzwe yo ambasa mwadra kwa na eni Jesi wajaso waiga mbani nzwe. Hey yo, Jesa wajako. Na emi Jesi wajaso waiga mbani nzwe. Nzwe yo ambasa wajako. Na emi Jesi wajaso waiga mbani nzwe. Nzwe yo Jesa wajako. Aboto mwebeno bolibe wo. Baseke, uzuza elega, bambani zwebe swesa. Akoto mwebe nwaboli benwo, na baseke, uzuza elega, bambani zwebe swesa. Genja grao, ambwa grao, nyamye wa elike kwa kwa sweyo. Genja grao, ambwa grao, nyamye wa elike kwa kwa sweyo. Ambwa grao, kwa kwa genja grao, nyamye wa elike kwa kwa sweyo. Ambwa grao, genja grao, nyamye wa elike kwa kwa sweyo. Akluye fweda e, akluye fweda e, he omolele. Akluye fweda e, akluye fweda e, he omolele. Akluye fweda e, nyami akluye fweda e, he omolele. Akluye fweda e, akluye fweda e, he omolele. Otema ongwanua o, he omolele. Saenyala na finyamia o, he omolele. Baule finyamia o, he omolele. Saetenati o finyamia o, he omolele. Akluye fweda e, nyami akluye fweda e, he omolele. Akluye fweda e, akluye fweda e, he omolele. Ukamima e mama nangama e, ebe oguma o. Ewa ukamima e mama nangama e, ebe oguma o. Lejemwe ebe oguma o. Anamwe ebe oguma le. Sufamwe ebe oguma.
Oh, nyamie o mama le nu, ma e bonde da pa mama nyamie eku. E nyamie kro mama le. Ke me mesa iwranti asegu awa, ikruti jo wa, ma kan vule nyamie le Jesus ma inu. Blenga bo nyamie kruti jo wa ya ka Yesu ndem eklei. Inwa ekoko eklei afiye oni Erika. Oma e wasre nyamie e faima e asonu. Gumangamo asonu won odi esra nangama ke o uka asonu ma jumaso inma o yakla ma Jesus du ma inu siesiele ngabo pa siesiei afwe asonu ngalie manangama o rasu o prinsu na ma siesiele so oni juma tre kunso o fa ma Jesus du ma inu ma nesu na esre nyamie. Wasre ya mie kwe fama Côte d'Ivoire vle sreke ananga mama Côte d'Ivoire au moins on fait un fama Jésus moi yoti ati on na wle on ngwanio ma sreke nya mie bobo ofle Côte d'Ivoire ma Côte d'Ivoire fu me au moins be fa be o me ma ya mie Jésus du ma inu ame sre ma vle. Esrele kasien ma Israel ma nyamie invle ke ma ekunde nyamie lele enwi o asolufu mo be ahunle okunde anangama blen kwakwa inu mo be kunde lele be enwi ma Israel nyamie so ebo nyamie ukai. Esre anangama oba klari ke klakla yo wo ya Yesu kan Yesu ndem e fa ekle o esro ka soro Israel nu na fadi juma sesele ngamo aso nu inu juma kunga mo Yesu pembe abedi e fa iro sanu e la fisu kele ke ngamo nyamie a onu li ke so oyo iti obobo me nwati na majuma so okra di Jesus du ma inu me nwati na ma jajale so inu okra ya Jesus du ma inu. Àwọn asrafi kura obomo sinse wa fleme so sran e fa envle nye ulosanu se envle nga umu ansinya mie e unke akunda nyokun e suzule nyokun
Koku ninge vie mu be ola esunwa be mvle sonu. Ils sont esre que ma Jésus-Christ baba afle Côte d'Ivoire moi Jésus du maïnu. Sra fa ngabe onwani afa me kla manangama afle ngba ma esi nyamie. Esre wa eku baba mi ekuli. Ke ma aswebo ma nyamie mvle ngo kunde wo ma okunde wo lele onwo Jésus du maïnu. Nangama kla o sika kla yo isote ma esre wo rasu Jésus du maïnu mo iso. Amen. Chere ma esesi enwe efle ni abia abaku bo abole mo pe nu jasin ofakle ko ba ma esenu oni debole. Alléluia. Nyamie son frère mon nglemo ni amukla amonige émission Jésus-Christ et domaino. En d'abord ati anglonga nous mas et kemba nglan ati mia kunje ke nja amunyu na le motua nu jasin et keno likalwe. Tiens ma esie esu jasin oufle. Et ma minga mwe oti afek masi sou kwen pobre de wafan. Iwama inoto nyamie mvle ye e ma mimu ke aimasi fwe but mas ikemba blue on inoy be sou kwen bo Côte d'Ivoire sou sema nu oba asonu ngabe fleyi sema sidesi oba wafan. Kebe de ke nglemu dombo twe bo vaju do blue oninyon oba wa kokun beja beti beun anien isoti be kranga mo be wo I jajale inu anze be suebo oni fada ke be krakra so be tran ibovie ngadien efakpen e unlwa enike do trois pa so nga mo o e afien wa fan okanike anglonga e onwe ikemba ablasan Beba wa fan kwa kumbe nga mwe be kuneke be fa be moja be man na be fa de afefwe bi mu iso blelien o aju ye donga mwe be jasu elenglemu do motwe bo fa ju ndoswa do nyonsu isoti ma ndesong oye enandolie like ekeni wa ke sema Juma bruni nyon ou le fan isoti be kiakeli flia biemu sranga mwe wa fama vie ande sranga mwe ofali vie na iso flia ali nkusumate we sanoi na ma ofako ofagwa gbogbo inu sranga mwe na nyama vie nkusumai se anyam vie be hu be ngamwe be titi manzin suleng be hu be una be fa be die ifali jajale biemu e faseli enyunu Asonu sema pobre de inu afan. Ya franu ekun evakle amun. Et c'est lui que dans le tien klokla ko fait do ancien ni boué baba ju do motwe oni boué et jawafan ko kun yesuan like. Ye mran tien klokla ko fait nglemu do motwe baba ju do blue oni nyon et srenyamien kwa kun efa e ukaeun ye yakien klokla e jawafan kabe se ke ndo swa do ancien oni boué babaju do nso oni boué e jawafan kwa kun e srenyamien likalwe isoti ma jajale somu e ngamo tinyamien isunzun fwe ma oyo enandolie like akpaso ngamo se savie tokusuma be nia elikai be wa mambe no to nyamia mvle ka fei anglongo we ikemba kikli bo va juandengo we bo tikemba nglan kale ngamo o le fain oti ponu blue oni nyon isoti se enatama o klatelie inu ka sonu vie mambokun ele inu ekutanu yo ngadien oti ndekumba oyoma fe E baba pasteur Kra Daniel iwa oyo asonu iyako yeleke anumansi bati
février, ikemba blue onikung, enya bien lié, Kofi Guy Frankie, bon, danu au asonu afan, bon, au akpaso ngabe flei, fils de Sion, au sini vieille nous, a zopé leur fan. Ils sorti jajale ngabe jajali, ye au we. Aiman si mlan, boti anglo ngaye unwe ikemba blue oninyoy, beja a zopé leur betran, beinsu. Ya ken, boti ikemba blue oninay, be ko ji a zopé mog l'enfant, be fakor, boflia, tumodi likalien no. Kokun, fweken ngabe oti ikemba blue oninouy, be ko fia enian son. Isoti ma nyamien bobo o fonvoy. Jasingamwe o isanungle muy ye owe. Ma mera Yesu. Jésus demande moi ça. Amen. Alléluia. Maintenant, vous voulez, au Jésus Titi. Nous avons lu que Jésus, nous m'en Yassin viebe au nom mon passe ya mon il clique il y a le anglo croix que o webo les modèles ignon sunu et fable pas pour des nyamien ngai flei semaine spirituelle en des semaines d'accentuation spirituelle et fable fait façon ligue comment qui s'y pas et pas qui s'y est au mien et webo violet Yolène au soir, et bien, ya, vendredi. C'est bon? Ndengamo, il pas crédité au Luc des Triniciens, ma planant. Luc des Triniciens, il m'a planant, entre assez. Au maï bobo, à immensi, Yolène. Magnanien ou caï, so, dadjale, nous, Jésus, du maïnou. Yassi, nous, soumo, sanou, yele. A son projet dans Namo Kembain, en classe que ils sont à Dialen soit mou, soit ils sont pleins. Ande et cloqué quand Namo et Julien et passe à Mounion, au Namo et Youn et passe à Mounion et Alléluia. Kembain, Dialen Namamu sous Yeleke. Ma soin iti oyukun abidon asu iti tinyo okun kelwe toy yon créale oma ke amuboli duma ibo amuseli amutalinda ke amusoin duma ibo ngama mu kwa mu yidi oyeli million ablauni na kotokun ya modwe bon ingo kasule ni penkwa blofenu 24 838 240. Ngamo amu yilike amu pa yo swaiti ye ngamo bwelen ye amu siesi like amu climatiser swampusu ngama amu yili oti million blanc kotokun ya blanc ablan blanc ni blanc ok, 150 points, bien sûr. Bonne science. Ok. 9 499 150. Comment si garçon a mamou yili, si garçon oteole. Oye, septième année, il y a granio. Il y a un coquin yili, nous, clairement. Que est balimo? Enia likanu mo eko enyu imwike e amia nige biembe ole won yo elemo likana ya yo ye bo akuna iseke se swa itisunyo esi esu dalna esi esu abiembe ngulonyo esu nyamalika
kosanga ebisali emunyole oma efali ndeso efaoli conseil biaso ya faoli conférence biaso oma bisoli nuklama ke koko ina e anyanswa e mamu be mialoe bilemo swa bona ba privilege anya biemole se won yo ile malika oma conférence meni wanti ke soit ngamo ya yusien oi plus 2 o clique soit nga tisu et a plan bureau ni soit bien belo oma iso ajale isue eswa kosinyo itie mangle mun njemu nywana mbosun klamu ke swanga eswa plan na itaji kumba sange oai itaji nyo ma regi swai efike sutan sa efa klamu ngamo yayo anika c'est bon. Amen, amen. Oma, famille Benjo, les clippings de Drablaoning, Gloiman Sang, David Sike, Anyakio. Yekusu, Mfambobo Misika, Okule, Onimigete Ufu Nkula, Mfauke, Ikula, Nkundeli Nsu, Mfama, Nabefakma, Anangama Iswa, Bo Nkulu Iba. Alléluia. David moi offre bobo sika okule dikete ufu fama na befa kona nyamye iswa na okule ban i ndengo kani kusuma nkuluke nyamye iswa ma okule ban nswa i pralembo oni million ku Alléluia. I must money engagement yi ijajale ngamo ijajamo ifa soin soit prend lembo yi no reclame ça ne ande pour que tiki tukan yumangamo o sanu nyowe ya paswa ngaswa à ce carrefour seigneur me wanti na elio ngai na bituke po bwete umo o ejebilier. Alléluia. Mana mia uga e swa jale no no soin que moi boucle moi Jésus de moi no amen. C'est fait my bonne day ku
Alléluia. Seni a ebisa ke se eni a wiemu be o ya fien bo ne e oti be wa urule krikri be ni Yesu e anjanga. Se sofo le ma ojaso na esi. Au feble. Sabali ka fo umaya mie. Sati aso nu fo la bobo jaso. Ma ekla e bonde so eni anga mo ba ja umenu. Sele seke esram kamu guase black wajubo eso amunu eku. Ngo eni abie moya mie oyolibe bo be wabe la nya miase. Ma esi eso na eti eni emolie mama kwajo akisi inwa ola nya miase oya mie mo osi nya mie unye yoleke afuengo sinile wa ema popo ameme otoli tupaki kekle. Senge ya mie odeli tukpakie so inu ane oto ngwanu ola miase Jésus duma inu ya mie ne ya ulosu onye ma mesu oma ofa sika kutokun ablan ofa oye ya mie mo eni alie kofi luku Emily ikusuwa oye ya mie mo ola ya miase yoleke otoli tukpakie afuengo sinilenu I siria kusu oeli accident Senge ya mie odeli benyo oma nebe ongwanu ya mie isango isu imba mesu ya ulosu ola ya mie se osi ya mie unye oni sika kutokun ablan mama lie asonda aya Monique ikusuwa ola ya mie se yole ke blenga bo osi esi ajai ya mie bo osun ebo oma aja so isi sirendele ba ruri ajai nu Oma oyo fe ola ya miase onisika kotokun ablan. Baba langi oni yi ya miema be wuli ajanu banya afwe bru. Oma inwa be abesi ya mienye be ya miemo onisika kotokun ablan. Aka sefora kusu inwa ola nyamiase yole ke nyamie odeli accident inu lega bo ndotre atin no oma osi nyamie unye ola miase ni sika kolokunu molie kwasi amla kusu inwa oya nyamie mo yole ke nyamie deli ibe isanu eku almasi otuli ajale ibale su loto nga mofali be ikumo be blai loto watoblo loto mbo ko kakisa na ulekania loto kesna finu fite Senge ya mie mofi du fiteli klamali ke bi u kansa akploma. Ma ti ngo ola mia se onisika kolokunu. Eni alie kwai au Esther. Inwa oye ya mie mo yole ke Janvier anglonu Australia nanga malike. Australia nanga makaya mie meijuma na se ya mie meijuma osi ya mie iuye sakpa February nu jumanga mo Australia nanga mai nya mie ma onya ni juma so yeli kanga okloke onya juma so lolika nu onye ni yo likanga ngo be fa be siele le be sielio ingo sunzuni nya mie yeli krakra inu afa meni Ometi osi ya mie unye ola ya mie se ni sika kolokun ablenu so e fe ma e bonde dan pa e fa e ma ya mie ya mie ti dan ongwanu o e sakpapa mu fa me mamu makan vole nye eli Jésus du manu blengo asisi una eyi ekelemu ke Jésus ti nya mie swanu lika sika gwa wre inru nde masule Oni afanga sramu beyi sika begwanu anya be unfu esuma begwanu pangba angboti bla ya lefu ekukusu fa jete makanga nyo bo ojuke bablu sai ofa gwali nu ye Jésus fleli sonzon fu emuna wa sebeke na wre angboti bla ya lefu enga isika lie boyili Otra benga mu belie nga be irigwali sika gwa ore inu Alléluia Ese na kele nga boy fa ba ke fa ma ya mie ma fa na ejaso na esre ya mie
Et là, mia se quel est mon besou? Et pas le sang. Alléluia. C'est ma égoissée. Anya sonia fo mbesese. Gbogbo ngamo. Eni amla mele nu inu egwa ekele mo. Ye ngogi ase inu egwa ebrusu mo. Kaeji kale maeji blusunyo anama prechemwe jezi wara eso. Kaeji kale maeji blusunyo anama prechemwe jezi wara eso. Kaeji kale maeji blusunyo anama prechemwe jezi wara eso. Kaeji kale maeji blusunyo. Kaeji kale maeji blusunyo anama prechemwe jezi wara eso. Kaeji kale maeji blusunyo. Soni fuera da wezi wara eso. Kale maeji blusunyo anama prechemwe jezi wara eso. Kale maeji blusunyo kanye mama jao jezi wara eso. Kale maeji blusunyo soni fuera da wezi wara eso. Kale maeji blusunyo kale maeji blusunyo anama prechemwe jezi wara eso. Kale maeji blusunyo kale maeji blusunyo
Anangamang otisuke efai satiningemu ngamoe benyo sule fata efai ble oswaino omanglemui onvlei obuli osule omamale oduma dayole yakunda oni chele oni blusu yilenu esroke sono na nyamie ojuma idile ma ojuma ngwenyinu titi bebo ebe jiri kusuma nsre oke moi kpembe so ora kpembe so rabesu na ma be ba otrala ai na minya miekpli odma oyoda ivie inyuanti otitani wai tikengle mu mai jeje de mai no bejuma ngabe dimu rabesu ibo na nyama vie siam venga mabulia kuna ingwanoi ma iyanwanti keme jeje de mai no mo anjwe tremble so e mien jeje de mano eni angabeo atisi nyanoi baba mola kpembe sulo rabe sulo vie jeje de mai no na ma kanvle nyolie e mien jeje de mano amen manya mien vle ngwase ekpe e unra ekun le mo kwengo enu semaine spirituelle wa sonua ko obebo giole mo faju ya ken no swakla e yawa ma ekla o ekingi na ma ebla anya so ibo Jésus do mainu anto yesile gwebe mama anangama ambo grube fa be bo flei unzwe bomla anya mie bola nglolo plai su iye omle yo unzwe ngoto asiensu iye osiesie ma oto igrebo ofifi o kambesu iye ma ofo mama yenya mie ekun Gloire à Dieu. Nglemui c'est eo nyamie nyunuma edi akunujwe. Kokuma etie ndengabo nyamie indenkan. Dwemu ablanani sien iwanyon. Iwan nyamie ti efia oleni ebo soifwe. Bleke klenui oukaye titi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nse sina kunke ofe iula ofa gwa Jésus kumbasu. Kolostrai se ifa iula egwesui ochemana yato ma esi esuna etiendenga. Saki sasra su aglo. Srama ki sasra su aglo. Amunya ki sasra su aglo. Minyama aglo yeah. Saki sasra su aglo. Sranga ki sasra su aglo. Amunya sranga ki sasra su aglo. Minyama aglo yeah. Sanga strango la fije disu. Isto strole tikazwe no wakasai. Izwe no wakakanze wa wakpenise o. Izwe no wakanya sukromale. Sanga strango la
fi Jésus sui. Isa strane chikazo no wakasai. Izo no wakakanze wakwenisai. Izo no wakanya suklomale. Minya madonna imamuye. Maikisa Jésus sui. Afise kisa suenyangwa. Maikisa Jésus sui.
ancien, on sait que j'en ai très plus non, il va ancien, on sait que Jésus, on t'a dit on est dans les anciens, on se joue là. Jésus, on t'a dit on est dans les anciens, on se joue là. On se joue, Mina maman, tete yo tete, ani naule, ani guao. Mina mamuye, tete yo tete, ani naule, ani guao. Ye nyamye ndengwa, sanga sime uru, aso ngoma nyamye o. Nyamye ndense ni kesranga soma jejudu, aso ngoma nyamye o. J'en ai très plus de naïs, il va ancien, on sait que. J'en ai très plus de naïs, il va ancien, on sait que. Jésus, on t'a tenu quoi? On est dans les strangles, nous on se joue mal. Jésus, on t'a tenu quoi? On est dans les strangles, nous on se joue mal. On se joue mal. Et moi, on se joue mal. Asojuma! Iwa asojuma! Jésus, on nous y est, viens le moi. Jésus, on va m'envoyer, on nous y est, viens le moi. Atika, yabwetana, on nous y est, viens le moi. Atika, yabwetana, on nous y est, viens le moi. Jésus, on nous y est, viens le moi. Jésus, on nous y est, viens le moi. Atika, Jésus,
Jésus, on nous y est, viens le mot. Jésus, Jésus, on nous y est, viens le mot. Atika, Yobetana, on nous y est, viens le mot. Atika, Yobetana, on nous y est, viens le mot. On nous y est, viens le mot. On nous y est, viens le mot. Atika, Yobetana, on nous y est, viens le mot. Atika, Yobetana, on nous y est. Alléluia. Ici, na yabo nyamie mama lebo nselike nyamie otie fiawle. Bleke kle nou ye oni ayesuo yo sasa yo. Makan vle oye nyamie liye. Et assez Jésus ke oti ulingbi. Itie ma ngle mui aja soli 5 heures. Yeme ja soli 4 heures. Itie ma owa fanyo sa owa vain ulingbi me ulingbi famille me famille itie ma owa. Amen. Alléluia. Nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Sans soulier. Nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Famille Jésus ti ulingbi itie ma yayawa. Nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Ti ulingbi ao, nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Nyamie wanga ti ulingbi itie ma yayawa. Hati nyamie wa, ole ma usuo. Hati nyamie wa, nyamie wanga le ma usuo. Ole kula ole ma usu. Oti nyamie wa ole ma usu. Oti nyamie wa yo delio. Oti nyamie wa ole ma usu. Oti nyamie wa Kenya sienga suai. President ka fe ususu me. Jésus oti nyamie wa ole kula o. Oti nyamie wa ngale ma usu. Oti nyamie wa ole ma usu. Oti nyamie wa ngale ma usu. Ole ma bobo ole ma gbalie. Ye fa kan vule me yo anagamaye. Ole ma bobo ole ma gbalie. Eva mama le me yo anagama. Jésus oti ulingbi yo. Eva kamule ma o anagama. Ibo deli yo. Oti ulingbi yo. Eva kamule ma o anagama. Ole ma bobo le ma gbalie. Eva mama le me yo anagama. Ole ma bobo ole ma gbalie. Ole ma bobo le. Eva ye ile me yo. Ole ma gbalie so ti Eva ye ile me. Oti ulingbi sapa. Oti ulingbi yo. Tobie. Eva kamule mo yo. Awesi wenya mie e. Oti ulingbi yo. Oti ulingbi yo. Eva kamule mo yo. Ma onesu na fa kan vule yi.
Mama ulengbi ma onesu na senya mieke olema bobole olema gwalie isotia e kambuyo Mama la tinyamielia. Nyamie on est en Sénai au Fata. Jésus, nana nyamie dae, nyamie, efa mama le me you anagama. Hatilengi, efa mama le me you anagama. Jésus, nana nyamie dae, nyamie dae, efa kamule mo. Jésus, Nyamienye sroma idman futi ti iboli ke fini me simba ongwano yi boye koti famille bien soyi yotia maduma dayole oyelie nyamien sura oyelie ya fi anglais moyi ye manyum kere ti manyamien vlei obonda jinyamien so yanyu ye inglo oponda jinyamien so idmanda inglo oponda jinyamien dma so idmanda inglo hey oni asena fata hey mae la nyamien se ni dabole nyamien ni demanda yola fata quand vous l'intilier maman l'intilier mais a un joint tramusu je de ma non il pas un tramusu je de ma non il faut un petit tramusu je de ma non. Si a dit mon glamour nyo amolike et surintendant ni a son nom pour me croire nyo amolike ma efanya miende ngamoyati e kanga ici na yagwa ase Jean ndatre blue on ina nyamende nga ya susu yu afa son sanga e kanga bue kumba ima ablaon onikun strangoti minde na ofasui stranson ye oklomion strango oklomi nsiwa kloi kusu makloi ye nyimiun nklei amen manyamien vle ogwa senyamien isurale eno baba oni mamimo kana ya sunyamien den sui jasikule efa ekpe unla yele ede ntwesan ngamo e symboli suwa ikran oma nyamie oma ti gwanga ya uru nue kefe jole mo faju iyai ye tremble sono e baba surintana ye okle elikenion oma itima e siesie anglon kla isongole kanglo ko jun igwache nyonsunu ye edi juma sonion oma ma otran ya kundanu ye ma e bobo e juma ngamo e si wa vasile nyiru ankusumai nkundeke ngwasu yo ngale nyamie wa fre juma suweku wa fre ke esa juma suwe nyiru ngamo elienti pasanga onifara ke etenden weku na iye klein otrala alien na nyamie dumai ofu isonti esi wadwe ima wabuati ma ekloklo asonu pengbe o e ngamo eti akpaswa ngayo asonu nu lele ngamo faju nyamie mvle muanui ma ekloklo efa efa ewlanu na kebe seka ya bosui ma juma nati
wa na nyame dema fu Jésus de Maria no. Si ani niamo sien esu nyame ndenso. Nyame ndenga ma eboli tira bo ka fe anglonga seno le no mo ya agro anglonga we no. Yela sonzon fwe nga mo nyame wa eyo isu nyame de tire. Oma ke odjumone ke kun kokun indetre isamakon ya disujuma. Indetre isamakon kokun ya disujuma. Nga mo yandekle mo disujuma yeah. Strakun oni Jésus benu yale. Sonzon fa nga mo vara kay kaki indetia isama nga mo yande yela strakun in Jésus benu yale. Eu saio com sangue, jajale onimu, esu isu na eni Jesus ya jano. Jajale onimu, jajali wafa osoni sangangla moi. Ewabu I akpaso akoju nyon anze san kokun ejran le so. Ajale kekiri ngama esu soi na ya un Jesus. Yele kama e la fiske nyamien dei ome iso iwanti. Ajale nyonsui ngama eni Jésus ya janoi yele kama si nyamien Israël. Ajale insansunga eyo na eni Jésus ya janoi yele kama nyable na efa Israël nyamien. Sansanga mu ya subesu ngama se stranga mo oti Jésus ison ofwe o je ino ingwanu okla yo na oni Jésus ba janu yaole. Quand ma éclat que Jésus, il nous sole, on est Jésus, il nous l'a, on dit que fagnon. Éclat n'a ya so Jésus nous, il était yaliwa. Sanga engba et na ume, il nous l'ende, yanyame nous quand créer anglais mu yanyon. Oh nous qu'est-ce que contre Jésus, ils sont enfants, on oui, sans conclure au saké, ils sont olé. Yama ndenga yati yakpa swakili eselike nyamiende o meison iwanti kestranga moti Jésus son ofwe oti siesewa nyamiende no kestra soy oni Jésus be jano be un kenga nyamu enwe ungle muesa isongo nyamien isule no isongo Jésus ison ofwe yole ino yele nyamiende klikini ma ekangani sensu bokpala iwa stranga mo klomisi na klomi Misi kroi, kusman kroi, ya injimion nklei. Ya injimion nklei. Sak gringa mo finu fiteni ya ole. O makay Jésus se ke stranga mo ya oklomi. Oklomi si injimion nklei. Lekle gwe ikpake. Kanzu Jésus nga mo yesui. Ke boya frère ke yo isonzo fwenti. Oti sie wa nyamien danu ke. Sra kura ngati Jésus ils sont enfouis o boeun o tuiso ajale o feso siesiele no tien kusai Jésus o jiunglo o fa clé o jiunglo o fa clé ye me kembo ya me de kanemo selike Jésus il nous sole kandema bam famille ma Jésus ko konte on la kanya mi derimi imojan okpolinti mti sata efwe isoti mbanande pasteur anze asonu gbengben osre mi mami okunwa chesonu wakati asonu kumbu asonu bokunu se inu fwe waso Jésus no sange anya wume inwulende nyamie na sukan kre wangra mu kenyo otisu ye nyamie de kpa frère ngram ke awe konusa que sera fait vraiment Jésus ba sous son Jésus otanda se kenyo c'est stress son cré o cré ici nyamie no o fait de facia ngre nuit et Jésus o jiun fa cré ça que kenya oye Jésus o kule ka ben abe sonzon yi o jiun o fa crébé o yo mo fite be isu yo ngade nyo bless ma kpan inu ga na sia amien sravio afia sura kaka tumangani mona sia amien we asio su vie ko fitere menyinu ivie boy blue because nyinu le iya gwari en yele kese wa dia ko mien ale asu nyema ati ovia wa
quand on sort Jésus nous il soit fait entrer en sous à quoi on est niqué vieux que be usa 15 jours à quoi comment que vieux que ça n'y fait ça le que cresa fie soit tinno que toto ça le nyande ko kama sange kenga ole li kenga oni boise osio asia osun jiri unglo fa credit so sran o mai sote sra son si amunga me won so yi osi sra kun de tile oni sran isile otiri ke fanyon yesra ngamo aniama trama aniama natimai akwa simei akwa tiunde vie sanga neyo akwa tiunde afavie sanga neyo sanga saniamu nati bwe ankoko yare amun dirikeri kawre amun wali kamuli kawre antu ajala di kawre asu si sosran sebe usa ostra so unde oni stranga jina mwalo kansra so unde amun lalo ngam diso so ingwasu otimakon ikon le ndele ngamo kain oti fete sanga stranga moni stranga so benati indele nye none iso stranga yes stranga son sakpa ye nyemene se que ça a été son fouet mais si que Jésus c'est la nuit au coup de que au junglo au fakri nyamien de nuit be fle black Marie bofi Magdala Jésus itele tenui nglanji de pain blanc fiteli oli nye aso bete lalo blanc oli wa sieli sulo nyamene se que blanc oni like asieli sulo like ngamoni stranson junglo kre iwania ngwali ma uma emi isakai bafa emi isakai Pierre Jean akotomo angona konia nyamene se que ye Pierre papa Jean papa ya be fa atinio kabe on di abe juloi beniani lo ba uma sakpa maite Pierre niano wa uma saka Jean niano wa uma saka nyamende won kumbe sabesi be awrokole no sange Marie tajino nyamende se ke blind yi mwenzu sule osuon afinya kunda ngoli ke konso siani niamo kote kan awori anu sna meji be nglo be kredi bi o seti aso iwon ba gwa mimi samu anferi anfe afa mami kan anseri anfe afa mami bla iya won ba so pe krun o le fa iwon onwe mi se bia be feri be fa be me isa mi emi ehun o je kan sra ko ekun afite nyamene se ko tike trofie kan vie boy o ndi anso losa o sra so oni mari be sra hu se ke o seti aso se wa fari mi fe fama mi ke bo che kan bo okonyoyin bien frère Marie que Marie que nous teke Marie otika sakusini Marie ngwano ibo ons bien ale que trophée nous fait ça be mabli boy koku o se que mien as famille le fait c'est que raboni bokle que mien si foi Marie ejak ngbaneng sange kenga mo fina wa Jésus yo demandiri mo alo benga be oli asonu be oli be bali be bacharo be bali ndekpan Marie ta jan sirian sulo o lo le ange betoli lo sange Pierre ni Jean boba wan ange na cause que Jésus sange Marie oni ange mo iya unenga osu wa kamasu Jésus wa junglo kredi wa fakunke trophée no fensa iya walie emi mo wa junglo kredi ko junglo chrétien iwa raboni Marie uni Jésus on y ma a son frère sati son frère li kenga ma son frère fangan yele Jésus moi kuna transuke iso juma wa on parce que a son nous nous blessement pas a foi vient mais nous aussi si moi là sans vient
kunde like be kunde nyamie ke baba takama nyamie ndesu wa we o frère meji be ngro be kele be ko be to be foni anti ke sran vie tinya na ti ke be kunde nyamie nwanya vie afin ko fitel ke o frère cheche se akbe atinu ayo wa we o frère ji ngro kele o sanga se nyamie ndesu atakai wa we o frère bama wa sataka nyamie ndesu nyamie ndai o frère nyamie baba nyamie ndai o frère nyamie awe nyamie ndai o frère sien nyamie ndai o frère bai nyamie ndai Jésus bo frère yo nyamie ndai tue ma wa wete nyamie ndai tue nyamie baba sanga sa akbe atinu wa o frère ba olaka o ils sont inasre ko kunde Jésus nani be janu Jésus de Mariano chenga mani be janu osra wa fankati chenga ni be janu mami baba ani akrofo pa osra nyamie akra ma nyamie na wa kasra kumba na ka unen katio na ka ti okatio ababa kumba ni o sanga sa konse o wa we no sa kun ju angwan no o maka fil afite asike ibobe frère anangaman bobe frère assassin bobe frère kurale wa esa o frère kongwan no o ma na kumba ni o nyamie sulike wa ese wa ju angwan no moi eso ma en Jésus de Mariano moi nyamie jiunglo creo ramino ke naka sous la filensu sanga dijuma na Jésus o fait on fa creo Christ foi moi son foi moi il sa juma moi sa ti Christ foi dingalen su juma dinga be wanti taka nyamie ndesu Jésus wan sanga mo okromi si na so famille ndesu injimi unkle nyamie ndeni na like o frère oba sa kotona nyamie ndesu so ataka Jésus bobo e ba like o frère ba ma wa wete kra matama nyamie ndeni yele ke nyamie ndeni oti si nyamie ndeni oti kwale nyamie ndeni oti fanga nyamie ndeni oti timida boy nyamie kumba cha kra yiso ngro san ko ngwa no nyamie ra so ni no andengla mo Jésus de Mariano like inyonsu se eti sonson fwe na eweni emi eja nui ma esi nyamie isre se fa lukinde treblu oninyon na se efa ma ablasa onikui na se ekangai enwi nzolie wafa kunkenga sa lukinde treblu oninyon ma efa ma ablasa onikun la fuske ekra enwi klama inwanyo andumwa fa amu ma nyamie ma osie amu isi ofa ninge som ukasuma amu amen wawre no nyeme ngamwe kulempa sanga blofwe noy en plus nan katiro kana ya sa isi manyonoa cherchez plutôt ça me fait mater ouais chercher premièrement que Matthieu n'était que premièrement, deuxièmement, troisièmement, cherchez plutôt, y'a kenyo, cherchez de préférence en matière de choix. On ne peut pas faire deux choix à la fois. On fait un seul choix. On m'a dit que quoi c'est afa. Y'a t'y rien. Afa m'a dit que non. Ça sous le kenyon sans soin. O emae. Et tiens one y'a mieux que Matthieu y'a c'est. Yes, yo. Et si nyamie srene ya un Jésus yele oni. Si ani nyamu. Sra suma kwa be kuna ka be un Jésus. Sanga be nyamie srene o sanga. Sa wasre amena un Jésus. Na ke akoto che ndenga duma kan klei yele abobo angwan isu afei. Yele ojumalo isu afei. Yele o mame ngwan su afei. Nyamie kwa te osu sanga uma Jésus. A ume ye asu ume. Asinga te asu ume. Afili kenga duma dooi ne bobo abobo. Ne bobo abobo. Nya se su nyamie sra ko nwrek ban. Kaju afa ko kenya Christ fo bobo ngati sonzo fo. Nyame ne se ndo nkese. Ankokom amso afa me kura. Amfa nkri nyamie. An le ase ameme dumanyo idumodan yere ko klasa ko krayo nyamende nye kaniso sanga se ebuya kuna ke suko
ke ba nyi wa we no ke nga ekuna ke enyi ensan ko juble ku an ke sonson fo enyame sere nka kumba sanga nyame sere kumba akale ninge me kura be onu okanye okakumba sanga kumba akale ninge me kura be onu yele ke onisa afinwa nduma kunde ya mieka se akonya nyamie ye onie kario nyame de nwa nyamie okulari ke kura yo o masenya ni nyamie manyali ke kura sanga se nkundali ke kumba na nyali ke kumba satiri ke yai ablangura ni ngura teolo nkokunde eku sanga se nyani nyamie linge ya muan kokwa o nyamie no yese wa kunati kengasa na kpe nyamie sere wante ongre unga chi nyamie ngama sere ajase kongwa fie ngremu ndo soa viano jumalo na se nyamie kundele sere akunde le ya Jesus ngamo iunglo ngamo jikre wo oboyibo sanga se onyamie sere obobo nde akan nyamie kura ma oli kisenga home ofeme onkrema ofeme asuilelele vie fakon sanga nwede aye ngukra yele ka be ka be kula ka be si Jesus azabeni be yanoi o leso ajale o fara ka soa isonya miesrele ifa strong suma kwa be kula ka be wi sanga nyamiesra be kati be fe ngro be o jangwa ko jangwa be fa be senge sa sere kenga sai o ma ori kenga akundani o sanga ibobo bafwe o su fe on fa mama wande o fe on je ngro kre wa ima o ma ka ba ti sonson fwe ngramu nyame su ra afanga ora mi fanga ora e mo e fanga kenyo se we un Jesus ma e nyame srele o taka nyame suke mie Jesus nkune kan sio nkune ka jongro akleme nkune kan wonde nwre nkune ka kachimia nwre nkune ka na mangata bori mi abale asesuan ma inwa oya nkune ka na mami ngwan o kanvu nkune ka na ma ngati akpari mi ma inwa oya nkune ka na ma mi ngwan o mama wa asia srenga sre mi kenga sa ongwan kachi okachi asukama kenga sa ndekpale nkankle ore asukama so nyamia o mongwan kachi kebo akunde anyuru nyai ikusuma oje inwa iwan Salomon zu akunde kebo asrema kemba wanya be oni ngale mu nia ngamo anwen fama kankle sa yaoye pakun ngwanya matende anya be hu oningwe anyuru nyai oningwe siele oninge viemu osueku inwe mbaba mi anangama mfana na usadu mfama nasre ko kunde yamie na kunutiyo kunde yamie na bukasa asre yamie ka yungro kleo ikleke nyi wasre yamie wakura kama akunde mu aga ise wakan kleme o ma sutema o suyoma on sai nasre ko fa ble kunde yamie bobo nyamie ngama asre alibo sa asra mere na wakura asra ma mambe be su nyamie mami gwawra ase nzwe nyamie si menyo nyamie si se bo asra nyamie leleke nyamie kuri akune kan be nati akune ka ametekpa akune ka ekrusa akune ka wawensio akune ka ena ma asono nu asuma ngamo kanvu nyamie bo nyamie kuru jo awon like ngamo wabu me akundai otusa buya ofama sauniti be fleke afube nu nyamie ngramo sei vie aboya ngunu keke kru ka on Jesus nkune ka so ka on nyamie kusuba unti sese wake oni obejia no iwa Israel ani on nyamie me ajia no isonti sie on unsu se ngramo ye kanyo on nyamie unti sie wa iwani wo ajiungro my God iwani wo be ajiungro kleo nyamia nwre bankeke kruke ofe un fa kleo strele no we frère otiso otaka nyamia ndeso sanga nyamia strele
nguya jare tule sa nguya jare tule on gwan bokache ay wuru sonson fwe babun benu afi stranga sonson Jesus bain ke oboya mi sere boy oduma boy bo wabolo ndemesu kanda tibon dembo abria yo afase gwawrase nyamie moduma fumi gwano ngatiente ngwano asiesuwan na nkran antio na sikanga ne ntio na swanga nkran ntio na lotonga ne ntio na banga wuli bentio na likenga ne bentio ojuma ngamina vie din itia atele mi ngwano asiesua isoti ukamina nyo saso ino jami ngwano ke asusre amie kenga sai beseke wakanyamie ya ngure wak nyamie tre famie biaso otran somako enwa sranga mwanga maesa kume no sika bega betu be kulka be kunami nkusun jinglo klebe kanyo mi kundela tima fefie lerike mi kundela taka su sachi ble sran vie beto be nyame pa be sebe kanyo ale wa so nde wa frangoko ovia wa atonia vie ma sran vie bon wa nyame nga su dantie yale wa dio se wa kenso de kanaminu atok batanya mie adoli nyame wa wenga si se sran ko sukunda nyame na sekan zuti akunde amien gboko so ongwan anwa fa enuke se na nyame kan vule nju anwa ya asienso se ongwan mama nyame nju afa memeyo se sran ko sukunda nyame uke suebo creati uke isra nyame yo ma wenyu mo suma mo nyiwa wenu suzu pa fame bomwa fame rano fame Ria mieke mamini angare mi baba ngare mi mami ngare mi simba ngare ajale ngwa pere mo ekbana mo nyamekuri ojuma ngwenyinu sabuso akunda oni anwi nyamekuri ora osovie baba ni mami mu saka sen ye oye kabo fara ka e sonson fwe pa mo ajale kri yele ka fara ka esike son taka nyamende su kan Jesus won junglo kle inyonso yi ma esi nyamie Israel Insasui, ma nyable efa ese esre nyamie. E nyable esre nyamie. Se fa dwemu in detre ablanglan oniku. Na se efa imakui nyamie den omaya kunda krama kunlo. Dwemu nye ablanglan oniku. Srango kofia nyamie boli ke fin ma isi on watran nyamie bo klari ken krayo ifamvo no amen am nga entre as am kwa fa looking that tre ablauni na ma ablana ningula am kwa fa unkaso like nsansu nga me sangati so ofala ko eso zo fa ba oyo non ni Jesus ba ya noi ofala ko nyam blessere amie c'est akla be ma bleba angwa no siesie man Jésus unende mora fisu ngame aso asuele okaso salema blé blo fait no tekna pa celui qui demeure pas qui visite non pas qui visite ou qui regarde de loin tchétché na sranga moyen okbe no vianyo tchétché anza germanie no tchétché sanga sranga mo oh, ananga nyamek moli ke film mais ici il femme boy. Hey, il femme boy. Oh, il sait. Il y a quoi de moi ça? Donnez-moi mes frères. Il va tranya mes bol. On croit que quoi? Mon Dieu, mon roi. On croit que quoi? Il sait. Il femme non. Mangle moi. Goba kune kakbe bleba. Na atranya mes femme boy. Blenga makbe blesoba. Boa fa kunda Jésus. Quand Jésus junglo klewa. Ka kunde yi mon fali ke kla oma je jeune mariano. Ni watra aya. Ni watra nyambo kla ke kla yo ifombono. Oma kle ke kasu kunde nyamie kru jo koko ba elentra mi gwanso. Nduke nyamie kli offre fomvonion. Na mfombo ngangwa enyo. Na alapla nga we be fomvonion. Fomvoin kola de kun enyame de profondion
Bravo, c'est que ombre, fonvokun. Fonvosoy, oti kulare. Fonvosoy, obari maritarua, bosima bien isu. Et moi, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Vous voyez? Fonvosoy, obari mariso. Que fonvosoy bari? Blaboni, yaswa benansia bien de, on a sima soade, on zeli. Que fonvosoy bari pièce soin. Il faut voir, on m'a boubou fois mais n'attibe sur Jésus. Que fonvosoy bari Jésus soin. Nyamende we oli a ore nu lo. Okok bestra nu cheba blana kongwa blana. Ka felo bali Galilée men mvlemvle ngala menui. Strambe jojwe. Ima si fo be anya si fo be se be wan se stre fo be tisa. Bobo fo be ujo be ngam be bo fian be chengwa tuma ofuli. C'est anwan nyamye ma osui. C'est anwan nyamye ma osui. Fable kunde, fable strem. Fable bleba, ça labla kunema mien, asuwa Jésus ande, asuwa Jésus aima, atiduma, atinde, atikabe sulesa, atika ofasranga esa, c'est mon papa bay, asuwa ende, kusumai, nyewe junglo kleo, kusumai, nyewe fonfa kleo, kusumai, nyewe na manguwa fanfati, wa wonya miende. Wa Jésus nde ko teni ndian mo fiteli oti nya nyamende wa isafa manoi nzrama so onu iboba bai onati kanida dan sobe afien kanida dan sobe afien i man soke sisa sanglo ile fura nyo kendesino i man soke sisa iti mo ni trale ofen fita ke fokosa ke o joy inenteku kan nzwe d'enviement sur son disa i jamblo kan ke ba ore sinu sa nyamie soy ye wa junglo klewa Jésus soy ye wa junglo klewa Jésus soy ye wa junglo klewa sanga nyamble fame mamia ukao sonzo fwe fafanga taka nyamie ndeso fafanga si nyamie sre fafanga bebreba na kuna Jésus afinwo junglo kleo manyamia uka osula filem ogwa osungongla muyen na bekulanga bekpe wati o jumbo klebe Jésus de maeno o fe un kleo Jésus de maeno o e mai ba Jésus de maeno manyamia ngakula kenkula yo blanga akunde yi ikusuma jasan danda benu angwano maungwa kachi na nyamia de manfu walo kachi na nyamia de manfu juma ngadi o kachi na nyamia de manfu li o mamme ngwambe kachi na nyamia de maese ofu amukron kachi na nyame de manfo mvlenga onu kachi na nyame de manfo jasinga aboy me fan kachi na nyame de man ofu jumanga dia sono noi me fan kachi na nyame de man ofu likenga osuma ya sono noi mosuma kposo ablasa ablesie ya mamiara osungla moi Jésus de maïnon. Amen. C'est dernièrement. Quand il y a ces doc miniti kumba, fa on est amien ça non. Na ya soya ou fait mais non. Moi il serait amien. Oh, nyamie. Ewe ngo. Ewe ngo. On vle ngo. On vle ngo. Mia, c'est mia condamnio, mia, c'est mia condamnio. Mia, Jésus moi mia, c'est mia condamnio, mia, hey.
Jésus moi mi c'est mi ya kunde mi oh mi Jésus moi mi c'est mi ya kunde mi Miau, 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 miau. Million jiwao, million miwa muafira. Million jiwao, cloquenji minglon clamo. Million cloquin camongway, mi cloquin ramonsuo, mi cloquin tingamo, mi cloquin camongway, mi cloquin di jumao, hey! Mi clocara muso, mi yo, mi Ngama bekani, j'ai moi ben guanou ba ben guai, on m'entend entre là et son zofre, ngama akunde guanou, na ma kanvle nyolie, Jésus-Christ de manon. Amen. Si et wa ye kele ba kon ici ni isuso ya o famu benu o ma eni ambe fa kele monsieur e kula iba ngama buli yakunda fala nyami anse indebo be kula toma nyami ikpangoti iklamangoti iwa fanga mo sa e son on fatai lease on in the pang fama of at our client, but you know, it's Sulenoti. Lease, my blah. Manyamien oramusu, manyamien oswamubo. Si ani nyamo sien, maiso e a ufra mon benu, e a ufra meti mo tue. Benu nou bebake beni ebeka, benu unsan, bebake beni e usuna be sabesin. Okonsran ko baka fama amien, wa nyeli, wa nguna. Sran ko baka fama amien. Wa sha ufra men. E abukwa moni bale. E abukwa moni bale. A o fenga be filo be bali. E abukwa moni bale. A o fenga be filo be bali. E abukwa moni bale. Alléluia. Et mami soit nda nata Leaticia. Ofi kumasi. Obake on est au souhait so et mami Leaticia non. Et mami mama bla. Bla nyinoa Obake on est au souhait. Et mami et nyame frère Tano aya Jocelyn Ofi diabo. Ma soeur et mami non. Et nyama soit
Kona kwame Ezekiel, ofin logo ale, ma so enema Ezekiel non. Yo ballon. Enema Ezekiel. Si ene benga mon be baka beniye. Be se be kawa. Efra enema Kofi Yao Henri Joël, ofin boake. Ma so enema inu. Befle Niama, Yao Amena Marthe, Ofin Boisflé, Maë Soyino, Marty, Mami Marty Odi, yo ballet. Befle Niama, Quadio Aqua Isabelle, Office Sandra, Maë Soyino, et Mami yo ballet. Befle Niama, Kona Aya Anisette, Ofin Boake Kon. Maë soy et mami Anisette non Anisette et mami nyoba lole Beflaye ni ay Kofi Estelle Ofi Sakasu Maë soy non Bako eni amanga le balike ofe on fama nyamien Befleke yo bwekan ofi nje bonwa. Maë so yo bwekan nou. Yo bwekan. Safi bwake. Minyama. He okwa moni bale. Safi lo yo. Nia. He okwa moni bale. Ha okwa be filo be bali. Fenga be fila be bali, eya muka, moni bale. Baba di maminga mwen anti ya ou fwe klama ande tjenga wen soui e baba surintendant on y a sonu pangwemo on y a mien vle on y mabandu manoi e amomo on y bale. Angwa mu rase yele ke amu arukba eno anga mbali ke angpe noi sanjulo e lofo amerike. Angambali ke amuni kawa kusumai ambali mai sieli ke klama Jésus ya urono senya mejuma vya musano kambali na mufiaso anja munglo na ebo ekon na edinya mien ejumai se amona nyama vya kusumai ansrenya mien na nyamien otike amulia so okre amo afion tia suka etran nyamien soano akon edime ejuma vie eni amanga bali ke fa fama nyamien kusumai atikba yele nga wafere na sa osinde kalelele Manyamien ofa ngwa fa nyamien so yele ke atinga afere like oflafi onme isi sambali esieli ke klama o mamien oramuso nyamien vle ele ke opobo de wa ezue boyesa mamien ramsu Jésus mano amen sien mari jauma e fasura le ka sien kokun esuko aulo oma ele mo twesan na yura fiso ebuya kuna ebobo jole lele ofaju yache nyamienga moye ikbali en like finu merci moklo ba mokle mame ati ngamati soin e mama on demande muyeku anangama on vle bali wa yo duma dans so sesin ko mfa be ya cho sanu o yo mami nyamien be sabe siklema ni abe ngwansu ukabe na be nyamien sule o enyinu trala ari u kabe ma nangama juma ngambe dikusumara sufama be sasa be ngwan na ma be tindre konsa okpoto asieu kata beso onye moja sain rabaro meso ma be satini ngambe oye lele nga eja wa mona o fra ekun mo ma be diakun jue ke vie wuru angle moyin wa fanga mo ke wa sasi kwa ro odilike obuya kun da onwe egwa ore fali ke vie fa fuinu je de marie no if you are fanu okunde ka chesranike onwa afanga moyo mo awen tinga so fanga be sa miambe o na be son fa so me be fa bien je ne marie no nyamie ramuso nyame bam nyino tin mamu awro me nu jo faun likenga mo tin nenganze sale anze abolesa ngakpo fa won yoyin moto fuamu nyame kata mu amawro meso sa fore sa fa wra juma vie noyin nyame bo nyino tin klama so samia skavie unika vie nyame tike hu anu afa ma je ne marie no ovie samia jojo ele win
nyamie tiengwa so stra vie wa tisi ola vie besuela ka tukwa tengwa ikekle stra nga estra wa mo tiengwa lo Jésus de Marie no nyamie enyanga be wa tisi Chine États-Unis France Cameroun Gabon likanklokrai Canada rabesula vie Jésus de Marie no Nia besula vie Jésus de Marie no nga bebe ma ka urak me suai mo urak me besula vie osran o afare juma dan ofasieri on vle boy ti enyun na klosra e wen di juma so e fa emenyo e wen e na oduma nyo dan itie ka fa wura de osran ya nwure no yin boy buri akunda ande afa kre on vle niom yo ma sa so inu ya na so ikram nga mo yoyin ma obo onyame kro oduma dan istro o e mo tenglo tra la Jésus na Marie no nyame kra tia sambala tobija oni geshem betimile su Jésus na Marie no sangema e anya nyekun esunzu na nyokun na majuma nwenyu na onyame oduma fo emi Jésus de mano afa mo embe wa ro mo yame vre se ke amen. Kote nyamie wa wesemike o amre mamio na mo amre ufle Iblenga kote nyamie wa wesemike o amre mamio na mo amre ufle O amre mamina mamo amre ufle O amre mamina mamo amre ufle Koina kwa diesi nyamie juma minyama Kwa mami na moamre ufle Kwa mami na moamre ufle Koina kwa diesi nyamie juma minyama Iblenga koko tanyamie wa wesemike Moamre mamio na moamre ufle Pama Jésus yeye, Pama Jésus yeye, mina Pama Jésus yeye. Jésus. Bem mangumo, só te famia ngena, sama ona, ati kezuna, ungu. Yangleo, we yangleo, rubando na ye, if yangleo, if amanyamie, koina yangu. Yamadela, go angle bame, mama na de ye, go angle bame, jamba savie, angleo. Wangleo, Vama Jésus. Mon femme yangle, Vama Jésus, Vama Jésus, Mon femme Jésus, Vama Jésus.